So I manuia malelangi mamai lu tātou antunu o ia ile ni fui tai ao le aso fou ia mo le aso lua le nei o le aso tolu ia o le nei masina lona lua e le fo launga fo i male sanvaringa si u tātou antunu e tutono le nei masina o Februari e o le nei fo i tausanga lua fe lua sefu luono whamalo atu le tātou antunu ma lore so i fo manuia malelangi ma le wa tātou au lia mai le nei fo i aso fou ma le nei tai au fou ea ono le alofa ma le anga le lei fai pea lo tātou tapa au sili ni langi ea i le nei fo i tai au fou ma le nei aso fou ea wa mai al tātou pono ma le tātou whaasangi ea o tuto fo i le niu i le tua oi ea ea le tātou tāpua inga i le tua ea mo le nei fo i tai au la tuia ea o le nei o tātou au lia mai fo i le nei fo i aso fou ia o maua lunga i pervi inga o le tua ia ona ana le se noa lo nanga le lei malo nanga lofa ia ele te ita isaunga le mumai lo o tou soifua lau le lei ia mai solo mātou wola ia Talofa toi le tātou atunu i ona tūlang whaalupe lupe ina ma te mai lava i ona hao si pa i ona iu ia i au ona tofia le tua ia me se ai e au so se fanta fai taulanga tātou te itai si o tātou antunu o mālore so i fo manuia e a malelangi e mamape i fo i ona tātou iai e a i le nei fo i tai ao e o le a whaafonga le tātou atunu i tātou tanga o le tau e a pei fo i ona tuina mai e a le tātou update e a mole nei fo i vaenga o le tai ao a wale mai moa ma le whaafonga mai a le tātou antunu o Talanga winga lolo wao le tau numero fitu di o fitu mo lau whanua uma ma o ngā Sami o Samoa whamawina le official vai tau le tūn lai lima i le tai au nei a so lua tolu o Februari lua fe lua sefu luono whamalusia labta inga o timunga mafa whamalusia labta inga malolonga whamalusia whautuanga mo savili malolosi whamalusia whautuanga mo o ngā Sami e le nei tai ao o se vainga whaatupla ia whita ia inga o se vili mati munga o lo ta otope i saute e lata mai le antunuu ma e whaanwaua na au maia winga ma ale o le tau. O le atulanga, o lo ofitia Samoa i winga au aoa ma e ono au maia ti munga mamafa a e pupu i nisi o teimi whaapea nei wila ma whaititili mo le so. Ona o nei winga lolo wao le tau e mawalunga pea le avanoa e a fia ai vai tafe ma no fuanga mo lalo i lo longa. O le isi whaupoponga o se vaenga o se vili malolo si o le laito e lau. Sa vili mai mātu i sisi fōlo ta otope i saute. E ui i le tulanga e iei le anwanoa e whaata uta wei sa vili i taimi o timunga i ne isi o vaenga. O lea e whaatupla i aile mawalulunga o ngalu. Ma au mai o ngalu mauma e sili atu male lua tesi male 5 mita i lunga o onga Sami mangate i fale o Samoa. O lea e alanga te tawai o na whaamalo sia pea lapita inga ma whautuanga o loota ua i lunga mo Samoa. A whianga o noa lia e mai e mamawhati munga pua oa ma masi se e awala i no whanga maululunga. Ma e lolo vai no whanga i tawhatawhala e ono iai ele solo whapea lo longa i vai tafi ma no whanga maulalalo. E whatautau o savili i taimi o ti munga mamafa e so ma te tawhea o le Sami. Talo tau mo vaenga uma o Samoa whamawina le official vai tau le itulai a whalelima i le tai au nei a so lua tolu o Februari lua fe lua sefu luono. Winga o le tau se vaenga whatupla i o feta ia inga o se vili mati munga ua ta oto nei i saute o Samoa. Ma o lo au mai pea au mati munga ia awhia i lea tunu i nisi o taimi. Whautuanga ma lapta inga mo ti munga mafa o lo whamarusia pea mo lo whanua uma o Samoa. Lapta inga molo longa o lo whamarusia pea mo vai tafi mano whanga mawalanalo e a fia ngō fie. Whautuanga o savili malolosi wa whamarusia nei mo Samoa atoa mo upolu. Vaenga matu i sifo whalewha pia manono. Saute sae
Sa e sau te sifo ale pata sa fata si umu malefanga. Mole so e te ulu va solo ai timu ma e mamafa e pupu ini si o teimi. Fa pene wila mo fai titili e ono fa anta utau sa vili I teimi o timunga. Tala o tau mo sa vai sa e matui sa e sa le longa sa le aula matui sifo. A vawa sau fale alupo sau te palauli lata mnei afu. Mole so e te ulu va solo ai timu ma e mamafa e pupu ini si o teimi fa pene wila mo fai titili. E ono fa tau o savili I taimi o timunga. Talo tau mo o ngā sami ma ngā te whale o Samoa whamawina le tula e a whalima I tai au nei o le aso lua. Tolo o Februari lua afe lua se maleono se I au lia le vai luanga o le poana nei. Winga o le tau o savili e wha asolo I na malolosi o ne la ito e lau. Savili mai mātu o loo a ai o ngā sami o Samoa. Fautuanga malapta inga. Fautuanga mo o ngā sami ua whaamalusia nei mo o ngā sami uma o Samoa. Ngā te whale ma o ngā sami I mātu mo le so o le angile la ito e lau sa vili mai mātu I sifo tolus fulima I le whaas fulu kilomita I tu la o ngalu ma uma e lua tesi ma le lima I le tolu mita. Ngā te whale ma o ngā sami I saute la ito e lau o le angile la ito e lau sa vili mai mātu I sifo tolus fulima I le whaas fulu kilomita I tu la no na malosi. O ngalu e lua tesi ma le lima I le tolu mita lona maululunga. Tulanga tala o tai te milnei o le o lo o pere tai el fuanga o le ato sua le so tu il tai le spun maliva minute te li tu lai valu. Ona toi pe le o le tai la woli le so le to luas fun male fitu minute li tu lai tolu. Ona toi so tu ile o le tai le po ana nei le to luas fun male ono minute li tu lai va. Talofa ni malo ni toke lau I le nei a sofou. Talo le tau mo toke lau sau ni le va ai tau I le I tula e ono I le tai au nei. A so lua, tolu o Februari lua a felua se furuono. Labta inga mo savili malolosi whaamalusia mo o ngā sami o le atuto e lau. Ua whaalea o ngā ina nei. Labta inga mo savili malolosi sa whaamalusia mo o ngā sami o le atuto e lau. Ua whaalea o ngā ina nei. Winga le tau au o savili mai matui sae o loo fiti ai le atuto e lau. Wa ainga le tau mo to e lau se I au lia le vailuanga o le po a tai ao. E au aoi ni se o taimi manai timu e feo lolo wha solo I na malolo si savili mai matui sae. O le sami e si I wha solo I na sou. Wa ainga I ona tua atu o le a waoa ini si o taimi manai timu e ono I ai. Greetings and Talofa lava. Here's an update of your public marine severe weather information and your public forecast and marine forecast for Samoa and Tokelau. Public and marine severe weather information number 7D07 for Samoa issued by the Samoa Meteorology Division at 5 a.m. Tuesday, 3rd of February 2026. Valid heavy rain warning, valid flood warning, valid wind advisory, valid marine advisory. As of this morning, the active convection zone remains closely to the south of Samoa, maintain unstable weather condition. This provides cloudiness and periods of brief heavy falls in some areas along a few thunderstorms for today. Thus continues to pose a high risk of flooding in rivers and low-lying vulnerable areas. Moreover, the area of strong northwesterly winds is still located to the south, yet expect periods of gusty winds during rain in some areas. Hence, it may elevate waves height above 2.5 meters across Samoa marine waters. Therefore, the above highlighted warnings and advisory remains in effect for Samoa. Potential impacts: heavy downpours with poor visibility, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, and pulling near roadside and waterways, possible landslide and flooding in major rivers, as well as low-lying areas. Expect gusty winds during heavy rain, strong currents with rough seas.
Morning district forecast for Samoa, issued by Samoa Meteorological Services at 5:30 a.m. Tuesday, 3rd of February 2026. Situation and active convection zone now lies just south of Samoa, with associated clouds and rain affecting the group at times. Advisory and warning heavy rain warning remains in force for all land areas of Samoa. Flood warning remains in force for all major rivers and low-lying vulnerable areas. Wind advisory is now in force for all of Samoa. An update for Upolu for today: north-northwest Whanawhapia Manono, east-southeast Alipata, Safata, Siumu and Lefanga. For today, isolated showers with periods of brief heavy falls in some areas. In a few thunderstorms, expect gusty winds during rain. For Hawaii, east-northwest, east-northeast Salelonga Saleaula, northwest Avawa South Falealupo, South Palauli Lataniafu, South Palauli Lataniafu. Isolated showers with periods of brief heavy falls in some areas and few thunderstorms. Expect gusty winds during rain. Morning marine forecast for Samoa issued on Tuesday, 3rd of February 2026 at 5:30 a.m. valid until midnight tonight. Situation: a fresh to strong northwesterly wind flows prevails over Samoa marine waters. Advisory and warning: marine advisory is now in force for all marine waters of Samoa. Northern marine waters for today: wind direction northwesterly wind 35 to 40 km per hour, wind velocity waves of 2.5 to 3 meters. Southern marine water, wind direction northwesterly wind 35 to 40 km per hour, wind velocity and waves of 2.5 to 3 meters. Today's tide time for Abia: high tide, now we're in low tide. High tide will be 19 minutes past 8. Low tide will be 2:33 in the afternoon. And high tide will be tonight 34 minutes past 8. A lovely good morning to Tokelau this lovely Tuesday morning, 3rd of February 2026. And here's a morning forecast for Tokelau, issued by Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Situation: a moist northeasterly wind flows prevails over Tokelau. Forecast to midnight tomorrow for Tokelau. Cloudy periods with some showers, moderate to fresh northeast winds, moderate to rough seas. Further outlook: cloudy periods with some showers. And that is your update of the weather forecast for public marine waters and severe information number D07 from Meteorological Division this morning. Ia pe ona whafonga mai mo mai lutan tu tunu i le nei fo i tai au ia i le tautua le nei ma le au nanga o le ala le o le si ufonga o Samoa ia awa fo i le tautua ma le au nanga ia i le nei tai au pe ona awina tu e fo i tatu talo le tau ia awa le sila fia e lu tatu watunu u ia o le tūlanga pe ona ia i le tatu talo le tau ia i le nei fo i tai au o le asolua mantua le o nanga le tatu wana leo le siufonga o Samoa le na whawawina luas fulfai tula ia pe ona tuina tuai ia whamatelanga ia o tūlanga o a tatu reporti mai le tatu official va ai tau ia wa foi le nofo sila fia ma le nofo ilo e le tatu watunu a leo wa 5 minuti o te ai le tulai fitu o for temi whaafonga ilu tātou watunu o i a tātou Talofa.
Talofa lava talafau mai vai whanua. E iei le whaamui le ofisa lava ai tau. E ono iei le swinga maalia o winga o lolo wā le tau e peo na amata wa aia mai le whaai unga le vai aso. I le o ngā tutonu o le vai aso nei. O le lipoti la ta mai o le tau e peo na whaai loa le awhionga i le ofisa sili lango le va ai tau. O ta uai e le lava sa tūlanga i ono whaapopole ai le atunu u i sea wha. Ai ua mautinoa. O whetaia inga o Savila le Pasifika i saute leo lo o ilunga o Samoa. Na fuai le tō whaatau tau, male matangia a matamai lava i le aso tō nai, na tua nei nei. Lo whaawo pēa i a ngā luenga mata i tūra tātou ofisa, ia matamu whai tū i nā tūra tālau re tāua au pito i sili o na lata mai, ia e longo pui ali i ai fōi, le mamalo le ātunu, ia i suinga ma winga o le tau mai lea taimi, tō e whaamana tō te fōi le malo le ātunu. Ia o winga nei o le tau e ei taimi e toa, ia malao fie malangi le lei. Ia ai foi taimi ua oso ai le tō whatau tau angi marisavili, ia ma le timu ia na pēa wale o se matangi o loo a whātia ai Samoa ia e le ai. Awa pēa leo na sai ma lau papale, pēa na whaamanino atu fo i le o iei sea whaare taimi nei. E matua ma mafa ti munga ua whaailoa le fuatanga le ofisa, i le silia lea ma le se lau milimita le i tūla, le loloto o le suatimu, o lapata inga ua tu ina mai. O lo ofua i lunga o ngā ruenga mā ta i tua le au whai ngā ruenga o lo whaia mo le lua se furu wha i tūla. Ua whautua ina le tunu uina i au tangia nei li poti mo le saunga le mō. Ai mese ino whanga tū mata whanga, la lata i vai tawhi, ma vai ngai la matia ngofie i ele solo. O lo ono whasau ni fo i le ofisa mo le whaafo ina o ngā ruenga tau i wha lawe mātu ia mo le whasoasoani. E ofo mo le tunu u pe a o ina mo mia. Na tali atu le komisina, o le pūlenga ma le au whai ngā ruenga le tine mū ma whaalawe e tutupu whaafo sei. I le whaalawe na tūla i mai le vaitawhi i sauni atu. I se pepa o whaamtalanga mai le pūlenga, ua whaamawina ai le tawhea o se taule le e se furu mo le walu tau sanga le matua. I le malosi o ta whenga, i le awa uli o le aso toona i au whaia i se lato ta elenga. E o atu le tolu se furu le au whai o le au whai ngā ruenga le tine mū na malo lo i le aso, na toi anga i umamai e fsosoni le ngā ruenga tau sa ilia o le ali i talavou. I le mai ai o le tutu whaatasi o le au whai ngā ruenga, whaapea sui o le awhio anga le lomonga, sauni atu, manunu maisi a whio anga tua ui, a toa male tapua i ngā whaawhengainga i le a whoiwa engo le atunu u, na madui ai le sa ilinga ai peitai, e maua atu i se vaengo manunu, le tino o le talavou ua umalona soifua. Ua mamoli whaamaisenga le pūlenga o tine mū ma whaalawe tutupu whaafuasei i le ainga whaavauwau, ai ua whaafetai ai fwoi ma le langolango sua i lato umana tu atu le tau au, i le whaatinoina o le sa ilinga o le ua maliu. Ua ave whaafautuanga le sila tutoa i le saunga le mū pe ai ai i ta whaonga i le nevai tau, o le lolo wā le tau. Ua iei le polokalame po le app i le whaperitania, ua whaalau i loa i le asosi fusu i Samoa, o le ao lato whaonga ina mo le urua i taimi, e whaingofia i a lato fuanga i au ngatasi le futia ma le umele, i le tūlanga ua iei nei le soifuanga, o le te konolosi. O le afiafi o le aso whareli na wala au li aipa anga a le asosi i le talaina loa ia, o le polokalame, i le whaletali malo o le lava. O le whaamue le whaama ite i a mawhai na maua umai whaatinonga tau tole ninga, a i la tau uma o le ares talai, e whaamautino ai po i aisianga i iluma, pe le o iei fo i se swinga o tau mawhainga e le ngata mo le soifua maloloina, ai o tapenanga fo i le tū tau talonga. O le mawhai le o ngā track o mai e fleets, pe a le stala tono le apple nei, o ma so se ngā ruenga o maulato whai am whaatino ma update i lunga le system. I ona mawhai le ngā track ia tūlanga e le aso ma le aso, e loa ai ma whaamaungia o lo o whaatino tole nina, lea o lo i totono le apple nei, o lo i totono uma i a kolininga, so se to ai ngā kolini, o le strength and conditioning, o le tamoe, o le malosi o le tino, o le ngata fwoi nao mea e tau sa mea o lo whaasino mai fwoi tono o polo kalame le po le app. E tai mua iei a whanau o lo i lalo au Samoa.
E misi fole academy ato. E fisoso ni malo si fo i mo le ngā ruenga a wha masino e wha tau taia so o si taalonga tau whai pilinga, e le ngā tau sa munei. Hao atunu mamau pe a whai au wai tamawha na wale atunu u. E le ngata fole na, e fisoso ane e fui whai aonga. E tūlanga o kolininga. A wā o lo tātia me e tutonu fole aple e fisoso ane tai ala. Ta pena ino kolinina po le songa i le taimi malite mi whai kolininga. O tonu fo i o le Apple, o lo i fo i modules o le Apple e whaatino ingan wenga lo whaliso masino. The winner from Talanga o te mine o lo meno e lo whaliso masino e umalo le round one in whato atu si lea po e malo po e whaina. O te mila le nei, o e le module tono le Apple o e mawhaia na e charts le tangata iluna le Apple le whanetro te pia. O no inga talnovera te mine te au tilo tangata e malo pol mu pol lan one. Ena tano le coat le mena on tau filo le record nunga le app o ila le famosali e tulanga le transparent tulanga o talonga e tutono le tunu. O loo iai niso le asosi ua iai le to mai wha apitoa i tūlanga tau masini, na o la tau ngā lulue wha atasi mapa anga mai whafo e whausiara nei polokala me po o le fola i lunga upenga ta whailangi. Sile fia tato sosiro iai fo i accountants tono asosi. Olo iai fo i sile fia i atueno na ia e ona le tulanga wale le sleeping giants. Ona ia lo nga lue va lua ma le sui fo le fusuanga i New Zealand. Le ala e poka la mele creating o te tato app. Ai ina wafsilingia le afionga i le ofisa sili o le whaala putonga o taalonga, na ia ta ua o se matatia ua ausia mo le tū tau taalonga i lo tatou atunu u. Tumul ta ua tūlanga le o le babe o le information. Me se lava le senga o fia o ngā tūlanga i o tāpenanga. Le whaalongolongo atu le nea fiafis. Ia ngā ila tū whaamua i whaamua whaamaoni marsao. Ia tūlanga le o sainisi. Ia me se ko tūlanga le soi fua maloroina, sports science and sports medicine. Le wawai atu le nea fiafi o le tāpenanga patino lava i ali imita mai ta i tūlanga tautino. Pe le maua tu le fasoa mai a sunga ya doi mai la tu fausia le nei teknologi ta penanga le vale o le ima le tamai tai talo ma le faia o ngal tu langa le yo tu le mai e le ba fortino tu langa tau mafa tu langa strength and conditioning yo analytics ma tu langa e ma fai ona ye inga al faia o tu langa ba me fa nga ile le tecnologi le po le app i lunga la vol telefoni po le iPad e po le laptop fo. O le a whaasolo whaataranoanga mo alufusu ina ia malamalama i le whaonga ina o le foi polo kalame fau. Talafona mo le nei vaenga le aso, manuia fuafuanga o whianga i mele tunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia faya e se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo lima fao. Fa mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o whea e usu pōie.
Ke o te alua tupole asi la me tapisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā lua olporo kikian mālu, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalololo mau i masini. Ui papa, ke haru sā o ala i vai tele, i le whaloloa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapeasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 whapeasa le longa i le 5-3 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puipuinga wa fianga o le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatama ia no fuanga uma e tautu ufua mana no fwai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vaianga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā ruru e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaafso ta intanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Sha la la la, oh yeah.
Whawhiwhianga nā mai le li I o Waino. Ea, ma le whawhiwhianga Sosefina, ma whawhiwhianga musika sui whewhiloi. E o le ni fui whainga o le tai au I le tautua le nei. Ea, ma le o nanga lawala leo le si ufonga o Samoa le tuaipi. I na wa mai a whafunga lo tai tu wantunu. Ea I le uruai whaasala wino tātu Talofa o nā. Sau nia tāpena ina e le sunga ia matau aina I sa ako le vaenga o Talofa ea mai vai whanua la wala leo si ufonga o Samoa le tuaipi. Whamalon Talofa atu I si o tātu watu nuu I le ni vaenga o le tai au ea pe a whai le nafa to a maua mai a tātu whasele launga ea a mise ai ea o tātu pokalame o le ni tai au ea bifo I ona iai le uso I foi o le tele ea mata pinanga nei whanau wa o le vaiaso le ni. Lea wato e foi e le whanau ia wa foi ia le nei vaiaso ia wa onga ma le nei tausanga atoa. Ia wa onga ia whamalo atu ia a mese ai o le pito la aula tau ia anai matua ia I le tāpina ina o nei whanau mo le toi foi le a onga. Ia wa mata foi o na poloka lunga le awala a foi le na foi wanga I melunga le awala. Ea wa mata foi ona poloka ia fai malia mai maua pele ona sai ma la papale ea ele ai se mo fai ona fa pe e tatou te fa va vea pe tatou te tope a foi le ea le tulanga o le vaenga le o le poloka wa wa tele male anon wa tele manon ai tatou ta bale si tatou watu wa te moli mau watu ea wa ye si a hinga hui ea a mese ala si o matu hui la pito nu a mese la matu nu ea wa yai ia a hinga hui wa ta ilua ta itolu ta avali ea o tulanga la vole he ma upu masan vele le so Samoa wala la Samoa se vali foi le luma ea wa yai la ma fofonga wa fainga luenga uma le whanau ea ua tofu ta avali uma ia le au fainga luenga lea ea pe tasi le ta vale pe lua ta vale tulanga fa pe na e le ta vale le to ina male o matua e le ta vale te maiti tulanga le na ea pe wa ave foi la le tele o ta vale ia wo ye foi ia mata ma ave ta vale fa ta mala o ye foi mata ave ta vale foi e le fa itete e ambale to tele foi o le ave ta vale soli tu la fono le ia le winga le tana soli tu la fono le meo le fio ai le ingi lai sengi avkava e va ai ku lo le fai poloka le o sole e ia le ko U-turn ku ai ia ko mi lo ku ai ngarka vale ko foi ese fakadikali ya pofe ma fo po fe si a wala e ko o so foi dia ona o lo vai o lo foi mail poloka wa lua me poloka ia a fa pe mo leo ia bo mai le ticket na ai o tulanga le na e malia ia I tātou porkara me foi e whansu solo ale tātou wana leo lo o whaipa anga I mali tātou mtanga luenga o leo whanpui mali toi fonte ina o le au ngā o tulanga I o poloka e mata I tu wai foi ea le saunga le mui lunga o le awan tele wamantua o lo nta auto foi le tuna fono e whantu la fono ina lo whanua I lunga o le awala awa ai foi awa lunga foi ole wala wa uma foi ona fatu la fruina e ai vai nga foi ia e mala malama I le lua lenga papai ia e mala malama I lenga moku foi tu lone nei tai au ia e mala malama I le lenga umia e le motu leina foi ia leina se sama ia au tafa vai nga foi te tau ona paka I lau tavale e le te tau ona paka I lau tavale vai nga umana ona lawa ona e fantu la fonoina uma mena ile saunga le mu ma le famoe moenga o le saunga le mu ia ma le malama le e fiu wala si vai nga foi le tatou pulengo fela wa inga I lunga funga ele e fina wina vai lau lai sene avta vale ia pe wa pasi lau ta vale pe wa fa pipi ise namba plate lau ta vale ia po fai foi se lai sene avta vale o ele fa foina le avita male o ele fa foina le tamale ia po o foi le avita male ia fa malo tu ai e ai susunga I tau tai ale ala I tatu ave taxi ave pasi e ama I la tau foi o lo mafuta mai lunga le awal tele
Ea, whai maria mai au tau whaiva. Ea mai se whai o tātou wa lea wā ha mātau na turi mai le taimi whinga nuenga. Ea, ae whamalo atu le tātou porkalame. Ea, ile nei whai vaenga o le tae au lea wā. Toi lua suma le 20 minuti o na tāne o le itu lai valu tāle valu whafonga le toi whasalawina o tātou tāle fau. Whanga solonga lava ia o le tātou porkalame ile nei whai vaenga o le tae au. Pei whai o na si la fia la tu ia e le tātou wā tunu. Ea, ae o le lena to mua i tātou telefon mai vai whanua i le tae au le nei. Pei o na tuina mai e le sunga ia matawaina. Le tūlanga o le talo o le tau. Ia ma ripoti fo i hie. Pei o na mōwa i le whenua inga le tātou vaenga o telefon. Ia ma le ofisa o le vai tau. Mantua. Na mata activate mai le au nanga a le tātou ala leo. I le aso to nai. Luas fulfai tūla. O le au nanga le tātou ana leo. Ea, o le tūlanga lava le mata ituina o le talo o le tau. Ma tātou reporti e tala le tau awa o le pe o le whamoe moe ma le whato whana inga fwile nai le tātou tuipi. Ma le tātou au nanga lei. O le tūlanga fwile le o lana sini autu. O tūlanga ma ale ale o le tau. O tūlanga o whale tonu o le tau. Ea, o lana pe o lana ia na main role, main responsibility lava ia a le tātou ala leo. O le tuina atu. Ea, o le tuina atu lea. O tātou reporti o le tano le tau. Ia, whamaloa tue le tātou vaenga a le sunga a le fionga ia awhaese, Dr. Luteru. Ia, a mese ai. Ia, o le tātou o whingaruenga a le whoilingoa, a le ofisa o le vai tau. E le whaingo fia whoila au tau pito la au mala au tau whoi mata whoi oi. Ia, mala au tau whoi ngā luenga. Ai wha Talofa atu i le sunga i maumaloma le tātou ainga i nā i whale asiu. Ia, me se whoi whamalo atu i ama ilolonga ma le tātou moteli sa la whai. Ma lor se whoi manuia e le tātou motu. Tali tono lo manuia. Ai vi ia le tua, lewa tātou wauria maile nei a solua, ia lewa tātou mori mau, ia lewa sulu matango fiele la, ia wato amalie foi, e tūlanga o le timu, tali tono foi se teimi o le nei a so e to ulu vavasa roi timu, ia pe ona tuina mai ea tātou reporti, mai le ofisa al vai tau, luasu ma 5 minute, o tōna tali o le itu le valu, ia, tātou se sino whawhiwhianga, o le nei tae au, a tue liu mai whawau foi lea, o le tātou por kalame le nei tae au. Ata mai le au whai pese a le Leone High School Choir.
Whawhiwhianga nā mai le tumaita'i a tumai vai moso ma le whawhiwhianga whia vaai na ua toe 7 minute o te toe o nā tāne o le itu lai valu whamalo atu le tātou antunu i le nei fo i vaenga o le tai au e a ma le uso ai fo i ti ute ma ngā ruenga ia e meise fo e a o le nei a solua nā tō i e tutona o le nei vai aso i e whamalo atu e siu tātou atunu tala tonu lo o manuia lava le nei tai au ia ma le uso ai fo i o le tō tele ia e meise ai o tiu te mga ruenga pe on amatalia fo i o le nei fo i a solua nā tō ia e a whamalo atu ia i le nei tai au Talofa atu i le sunga ia tasi na i le motu isai i tutu ile mamanua ia mise foi e o le tātou motu isai tātou whainga malo ia mise foi nisi o tātou pa anga ma i la tau foi o lo o mafuta mai foi lunga i le tautole nei a le tātou ala leo le si ufongo samo le tu ipi an por grame fanga so solo e mise ai ia o le a o nanga masani o le aso i tūlanga fo i pe ona e foi poka la me fanga so solo poka la me tul loa ale tatu wala leo e o neili tūla e se fulu poka la me fo i lea tato poka la mele na mana tua le so o le aunga male wha moe o le poka la mele nei o le toe whafufonga male a fulingoa male toe whaanongolongo mai fo i man whaafonga mai ale tātou atuno i vaenga fo i sāpu e hina tu fantasia ma whamaumawina fo i ele ala leo ale tātou tuaipi i tu sanga wa mawai mantole o le tātou ala leo le neina whamai mai tu sanga ia whiwa se lau whaasu ma fitu mai tu sanga le na o le manu lau tila vai e pe ona ye le tu IP mala na o nanga I tono le atu o le tu ina atu le o famtalanga e tulanga tana o le tau o fala la fa le na tura
o whamoe te tele le tātou malo. Ai fua la iei. Ia, na mua whawai le tātou tulong lava nei tai ama se upatoa ta. Na mua whawai le tātou tu AP, ia a o tā pena ai, ia le whaatala noa ina, ma le iei fo i whamoe moenga. O le tuto tasi o le malo Samoa. Iei la nisi o whamaumaunga, ia manisi fo i o recordings, na iei fo i isi recordings. O le pokarame le nei o le tu fantasia le tu whai a mausisi. Le un tumose. O lo iei la le na iei se tasi o recordings. Sa iei ia le whaatala noa ina o le tuto tasi si o tātou atunu. Le si foi vaenga. Sa mawai foi ma le clip po le recording lea. Na mawai foi i le whaatala noa ina o le pelepesite. Ia ua tatu e foi la ta ita foi whalongo nisi o te ita ina i o tātou o si o tātou atunu wa ta o to mai te sa. I la tau foi sa asaina le ngasua le te ita heao. Sa ilinga o se manuia o si o tātou atunu. Ia lewa tātou ai o va maleono si fulu tau sanga. Ia o tātou patipatia o tātou fulingoa. Tātou whamanatuina. Tātou whamanatuina ia le tūto atasi o si o tātou malo. Ia ma si o tātou atunu. Mantua o sa mōle urwai atunu o le Pasifika na tūto atasi le tausanga ia whi ma se la wono su malelua. I le masino i Januari. Le aso mua i Januari. Ia pe o ina lena nei ai o whamaumaunga ia a me se foi o tūlanga foi sa pueina. O le mana ia o le programe lea. Ia mua toe whafunga le tātou atunu i inisio pale mia ma nisio teitai. Ia pe foi o nei ai ia le fionga le toto ali le fionga e tofilau. Ia so o mai ma nisio teitai. Ia a me se nisio teitai ka le sia sa e foi ia se sauninga lotu sa teitai ia el foi autu ina ia o ka wolo. Ia o le teitai foi le o le kalisia katoliko katina le pio tau fino. E pe ia toe whaafonga foi le tātou atunu i taitai nā ia manai o tātou foi tua. Ia i la tau fo o whamoemoenga tele sapu e ina. Ia ele tātou wana leo. Ia misi foi o lana au nanga la tau ia. Ao le nei wa toe 2 minute o na tā leo le i tū la valu. Le nei foi vaenga o le tai au mai al vavifianga nei mai le au fai pese ia al fetulima fa fonga le tātou atunu ia il toe fa salawina o tātou tana fō. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mayona tene Musumai la pese malie Ata mai mai siva siva mai fata mati mausoso Be mai luma au ale pao Mexico. Tata Fiji, Mexico.
Talofa lava o Talofa mai vai whanua. E iei le whaamue le ofisa lava ai tau. E ono iei le swinga maalia o winga o lolo wā le tau e peo na amatava aia mai le whaai unga le vai aso. I le unga tutonu o le vai aso nei. O le lipoti la te mai o le tau e peo na whaai loa e le awhionga i le ofisa sili lango le va ai tau. O ta uai e le lava se tūlanga i ono whaapupole ai le atunu u i se a wha. Ai ua mautinoa. O whetaia inga o Savile le Pasifika i saute leo lo o ilunga o Samoa. Na afua ai le tō whaatuk tau, male matangia a matamai lava i le aso tō nai, na tua nei nei. Lo whaawo pēa i a ngā luenga mata i tūra tātou ofisa, ia matamu whai tū ina tūra tālau re tāua au pito i sili o na lata mai, ia e longo pui ali i ai fōi, le mamalo o le atunu, ia i suinga ma winga o le tau mai lea taimi, tō e whaamana tō te fōi le malo le atunu. Ia o winga nei o le tau e ei taimi e toa, ia malao fie malangi le lei. Ia ai foi taimi ua o so ai to fata tau angi mai savili ia mal timpu ia na pe o vale o se matangi o lo a fati ai sa mo ia le ai la va pelo no sai mal la papale pe on fa manino te foi ile o ia se fa de taimi nei E matua ma mawhati munga ua whaai loe le fuatanga le ofisa, i le silia lea ma le se lau milimita le i tūla, le loloto o le suatimu, o lapata inga ua tu ina mai. O lo o fua i lunga o ngā ruenga mata i tua le awhai ngā ruenga o lo whaia mo le lua se furu wha i tū la. Ua whautua ina le atunu uina i au tangia nei li poti mo le saunga le mu. Ai meise ino whanga tū mata whanga, la lata i vai tawhi ma vai ngai la matia ngofie i ele solo. O lo ono whasau ni fo i le ofisa mo le whaafo ina o ngā ruenga tau i wha lawe matu ia mo le whasoasoani. E ofo mo le atunu u pe a o ina mo mia. Na tali atu le komisina, o le pūlenga ma le awhai ngā ruenga le tine mu ma whaelawelawe e tutupu whaafua sei, i le whaelawelawe na tūla i mai le waitawhi i sauni atu. I se pepa o whaamtalanga mai le pūlenga, ua whaamawina ai le tawhea o se taulea lea e se furu mo le walu tausanga le matua. I le malosi o tawhenga, i le awa uli o le aso toa na i hao whaia i se lato ta elenga. E o atu le tolu se furu le awhai o le awhai ngā ruenga le tine mu na malo lo i le aso, na toi anga i umamai e fsosoni le ngā ruenga tau sa ilia o le ali i talavou. I le mai ai o le tutu whaatasi o le awhai ngā ruenga, whaapea sui o le awhio anga le lomonga, sauni atu, manunu maisi a whio anga tua ui, a toa male tapua i ngā whaafengainga i le a whaivaenga o le atunu u, na madui ai le sa ilinga ai peitai, e maua atu i se vaenga manunu, le tino o le talavou ua umalo na soifua. Ua mamoli whaamaisenga le pūlenga o tine mu ma whaelawelawe e tutupu whaafua sei i le a inga whaavauwau, ai ua whaafetai ai fōi ma le langolango sua i lato umana tu uatu le tau au, i le whaatinoina o le sa ilinga o le ua maliu. Ua awe whaafautuanga le sila tutoa i le saunga le mu pe a iai i ta whaonga i le nevai tau, o le lolo wā le tau. Ua iai le polokalame po le app i le whaperitania, ua whaalau i loa i le asosi fusu i Samoa, o le ao latou whaonga ina mo le uruai taimi, e whaingofia i a latou fuafuanga i au ngatasi le futia ma le umele, i le tūlanga ua iai nei le soifuanga, o le te konolosi. O le afiafi o le aso whareli na wala au li aipa anga a le asosi i le talaina loa ia, o le polokalame, i le whaletali lo le lava. O le whaamue le whaamaite i a mawhai na maua umai whaatinonga tau tole ninga, a i lato uma o le ares talai, e whaamautino ai po i aise anga i iluma, pe le o iai fo i se swinga o tau mawhainga i le ngata mo le soifua maloloina, a e o tapenanga fo i le tū tau talonga. Le mawhaile o ngā track o mai e fleets, pe ale stala tono le apple nei, o ma so se ngā ruenga o maula tu whaiam whatino ma update ilunga le system. I ona mawhaile ngā track ia tūlanga i le aso ma le aso, e loa ai ma whamaungia o lo whatino tole nina, lea o lo i totono le apple nei, o lo i totono uma i a kolininga, so se to inga kolini, o le strength and conditioning, o le tamoe, o le malosi o le tino, o le ngata fwoi nao mea e tau sa mea o lo whaasino mai fwoi tono i polo kalame le po le app. E tai mua iei a whanau o lo i lalo au Samoa. E mi se fwoi le academy a to. E whesosoni malo
si foi mo le nga luenga a fa masino e fa tau tai so si ta longa tau fai pilinga ele nga tau sa mo nei ha o tunu mamau pe a fai a wai tama fa na wole tunu u ele nga te fulena e fe so ani foi fai a o e tu langa o kolininga a wa o lo ta tia me to tonu fo le apple fe so ani ta yala ta pena ino kolinina po le so ile ta mi malite mi fai kolininga o tonu fo yo le apple o lo ye fo I modules le apple e fatti no nga wenga lo fo masino the winner from Taranga o termine lo meno e lo fo masino e uma lo le round one in fatto a tu si le poema lo poi faina al termine le nei o ye le module tono le apple o e ma fai una e chat le tangata luna le apple le infinite pe no no inga tal novela termine te utilo tangata ma lo pol mu pol lan one ene tano le code le mena on ta filo le record nunga le app o ila le famosa li tu nanga le transparent tu langa o ta longa tu tono le tu o lo ye ni so le asosi o ye le to mai fa pito ai tu langa tau masini na ola to nga lu fa ata si mapa anga mai fa fo fa usia nei polo kala me po le folo I lunga upenga ta fa ilangi si le fia to so si o ye fo I accountant tono asosi o lo ye fo I si le fia ye tueno na ye si e ona le tu langa le sleeping giants ona ye lo nga lue va lua male mal sui fo le fuso anga I New Zealand le el poca la mele creating o le o te tato ai na wof silingia le afionga le ofisa sili o le fa ala putonga o ta longa na ia ta ua o se matatia ua au sia mo le tu tau ta longa ilo tato wa tunu u to multa wol tu langa le o le babe o le information ya me se lava le senga o fa ya nga tu langa yo ta penanga fa longa tu le fias ya nga illa tu fa mo I fa mo bonga fa maoni masao ya tu langa le o sainisi ya me se tu langa le so fo malorina sports science and sports medicine le va vaya tu le fio le ta penanga patino la vai ali imita mai ta I tu langa tau tino pe le maua tu le fa so mai a sunga ya doi mai la tu fausia le nei technology ta penanga le vale o le ima le tamai tai talo ma le fa ya o ngal tu langa le yo to mo mai e de ba fortino tu langa tau mafa tu langa strength and conditioning your analytics ma tu langa e ma fai ona ye inga al fai nga tu langa ba be fa nga ile ye le technology le po le app lunga la bol telephone po le iPad ye po le laptop fo o le afa solo fa taranoanga mo al fusu ina ia malama I le faonga ina o le foi polo kala me fou Talafona mo le nei vai ngole aso manuia fuafuanga o fianga I mele tunu u Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya I se tau fa amali loto. Mau le fa mama avenga. Mo oe malau businessi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo lima fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa I le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu. Ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o fea e usupo ye. Se o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Malongol vai ngā luol polo kikian malo, na foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana
le ala avano le ia le si taru sanga ia mo se masini fo ile vidi ai la au te lo se falo lo mo i masini Ui papa, ke harusa o ala I vaiteli. Ile fale loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. te le lava o te alu atu la ile fale komiti taru sanga ia na o ti e lo le I vaiteli se I mata ia masini Fiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa I le 5 Pe asia se fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puipuinga wa fianga o le pesi ai o le wha mai o le dengue fever. Ia matua wha atama ia no fuanga uma e tautu ufua mana no fuai namu. Wha mamala pisi mau tauta I ta whawhale. O na o le nei vai tau o timonga. Ua wa ia ile tele o vai vai toa. Pau ta avale maisi mea whai tino e toa aile sua vai. Ia matua wha mamava anga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le dengue fever ile atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaapso ta intanga luenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o.
se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa apetali ala tato maanga taui ani isene atu ufua manela fula fua ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana va ai o fofonga lo te ena o langona i le po sola e ui ina motu fa ape o se pole moni e so le polonga e fa ata i a so uma i a punga ma fofonga i a mo se tali tutusa ai fa atali se i la fua tau le afi afi ai sa fa afe sanga i aulu na na milo u fatu e liu le pope o fetu kupula ona o fai atu ai leo ulang ona fai ngata o ualo fana
whawhiwhianga nā mai leo whaipesa le kolisi maua lunga le fifi e le nei fo i whaenga o le tai au i le tautua le nei ma leo nanga e ala wala leo le siu fongo sa mo le tuaipi na walusu ma le tonu minute leo wa te ahi le tula e valu tali tonu e a o lo o manuia lava i ale ni tai au i tiu te fo i mawhaiwa siu tātou an tunu e a mesi lava i la tau leo wa husu i le to tele e tiu te foi manga ruenga me se ai fa malo fa Talofa atu ia ile au fai fale ainga ia ila to foi ia le te pena ia le fonga tau mafa siu tātou atu no i tulanga o le tai au fa malo atu ia i se fe panikeke se fe kike puaa tātou maketi nai funga lei le tātou maketi tau fusi ia ma so se fili maketi la iti foi e i tulanga o le au fai whantu anga ma le au fai ati nae. Ia i le nei fo i tai au. O lo i le wha moe moe tele fo i le lea le tātou wantu nuu ia me se fo i le tātou malo. O le whilo inga le teitai a le malo ma le masui o whono whaamai i upolu nei. O le aso whareile o le vai aso na tuana ia tunei lena mau e le wheloa inga a le teitai a le tātou antunu le teitai a le malo e mesi fo i le tātou malo le kapeneta e ama whono whaavai o i tu malo le moteli sana whai o le aso lana na while na amatali e le wheloa inga e a le tātou malo e a mesi fo i e a te sui fo i e ma teitei whono mwhaululunga o fono whaamai u polu nei. Ia tala no i nai ia le whaamoe moe ma le poloketi fo i lele o le 2 miliona le tātou malo. Mantua i le whainga malo o tuana ia tunei. Le ana ta oto mai e fo i le fuafuanga le miliona, le poloketi o le miliona. Ia le fo i wa si tia fo i le nāti na e matango fie i le 2 miliona. I le whanto whana inga ma le whaamoe moe fo i lea le tātou watunu ma le teitai o le tātou malo. E fa pena ona fa se fua tu le manuia i tu ai fono fa vai mai tanto i tu malo e ati na e ai ali tu malo ia e le fo fuanga foi lele i le tu ta wa onga i tu ole ati na ina o le tu malo o le soi fo malo loina o le ati na e o fanto anga fainga faiva ma so se vaenga wan tu ai tele ai na ana fai lo le fina ngalo le tanto malo e pe ona te wala mai e le fionga i le panemia i le whiloa inga fo i lea a le fionga i le panemia ma le vasenga o tusitana e whaamanino vaenga ma whaapupula vaenga o ta oto iai fuafuanga le 2 miliona poloketi le poloketi leo 2 miliona o le matango fie i o fuafuanga i o whata oto le fo ina sauno manino fo i a le teitai o le tanto malo le fo i o ta oto fuafuanga fo i tūlanga fo i o le awina atu o fison soani i tua ia o onga i tu malo ma le vaenga fo ia onga le malo ia i tua i nuu mafio anga ma le tātua tu nuu atu a voi ele fuafuanga ia e le to e tauanga i sao mai i ofisa fo i e tātu malo a le laanga i sao ia i le tātua fono whaavai mantua pe o le fono whaavai pe o le la whai fo i lele ma fofonga tau moli moli a le tātou malo i fofonga i tūlanga fo i o lo o iai i a poloketi fo i le la awina atu i tua i le tātou malo e a o le manei o le fofonga fo i lele o le whapena ona whasa fua atu i tua le manuia o neila i le so i le iwa o le tātou no whanga i nā le FIFA le whai e le whiloa inga lea ia a le tātou malo ia ma sui o le whono whaavai ia i le nei fo i tai au ia nisi o fuafuanga e whapena ona whata atitia ia ma whanta oto ia mo le tātou malo ai whatalofa ti alialia ia so lofa ia le mafuta mai Paulo Ioane so i fomanuia mafuta mai nai au kilani i ni usila matile matiasi jai au manuia
I lau sunga malo foi leo sui tiu te mawhai wale ni aso. Ea whae Talofa atu lai mafuta mai nai Amerika Samoa. O le niso tātou wha Talofa I lunga o le Facebook page. Ai me se foi o tātou YouTube channel tai o manuia mo le antolo whaanga I le atali ia niwa moto. Makirita ia me se foi mal fanau o liu te pola ia I malie ia manuia le porkalame o lo mafuta mai nai au kilani. Ia fa malo atu ia nei vaenga o le tai au malo lava le usu ia me se foi ia niso le mamalu si o tanto matunu lea e tele na tuli mai ia le teimi whainga ruenga ia me se ai. Ia o le nei vaenga o le tai au se sina whawhiwhianga te liu mai ia whawau foi leo le tanto porkalame o le Talofa Samoa po e lama mal whawhiwhianga ia se ita la pea. Leo se tau le ale a Samoa Pe a whaasani tilo na ie Ai sini la ngau no mea Pe a whapa usa na malo fie Leo no mea te leo se tau le ale a Samoa Pe a whaasani tilo na ie Sini la no mea pe a whapa usa na malo fie Tamata me tau ni mai loa I le tai no lantea O le wha Samoa e a angi le sifunga Te patau la ia I le vaai I le ingo le ngaluenga Fia usai na te a whai mai a Iau mai o ala o se solo Makalu mai o la ta lama Avane o le lango ta afi E ta o tone ai o le tama Rei o le au I lo uma pau pau O le tufunga ma le ato au Te talo e le ai o se leo Ia mama le sau Ele tufunga ina sawia ia sau Ele tufunga ina sawia ia sau Wala mona unge au mua Wasiva solo ile papatua Ofa au no tau malevaa Tamai ai male pula tama Solo mai ai te fangi Oi awoi, na ole oi Oi awoi, na ole oi Te ana ole mai mata malo ai ngale ai tangalea Ua la valea te aua umalo sa fia fai mea Sai talitina punele tufunga e talitonu la ula toele ai o se mele uma O atua I asofa ai fo o tamale sai mutu so o aso
Spaioa, solo uloa, o sofo ilela, a o ita, maile maunga, to o manga. Fine fie, fine ta, lero fale paanga, atumua, telemotu mafutanga. Pasolo maya, leolanga, ba ayalola lele, teletama, pia avea, oi falmose. Ele tawai, lauba ai, tauna faisa omai, aluaso, te iane wafuni tunai. Mai le li o waino I le ni fu I vaenga o le tai au I le tautua fui ma le o nanga la wala leo si ufongo Samoa ina ua toe sifun maliva minute o tona tan leo le tu la iva ia le nei tai au tal tonu ia manuia lava ia le tai au le nei o le aso lua ia I le uso e foi o le to tele tu te manga luenga ia ma fantase tu foi ma le to fai mau sisi le tu mose ia ua foi le Faso masani leita au. Good morning malo le usu mau il leita au. Ia fa Talofa tu fo itu wei malo lava le usu le leita au mal sautia mai le po na po io e lufu fai tu la malo o itu ai nga ile mai mo me sa mo tu ai nga tu ai le mana o mia mo le sawa mai le siaso alu le au le siaso ai Talofa tu foi sa mo le tai au malo le soi fu manuia ma le langi mama wa kwa pisi alu ngole au le tele ile momoli o fa na le onga ia ai le ngata ia o le ma na ia le tau a wa fa ia si tele le omo ia ma le ka e ngole au le tele a kusala o le na ala no tuai mai le tuai o le o ke sa mo alo mai omo a usa so o a me fa pe ko lunga le au wala yo le ala le tuai mai sa ma lia ta vale e o fa tuanga fo na ta to tunu ai me se la val ma to fa tu wai e fa pe na la vai te mi fa le tonu ele tau te tele ti munga ma ta fenga ia ai fai ma lia mai lo sa pe a fai na wa e lunga le au tele ona ua fai sina fa le tonu fo ni si va e ngole wala ai vi ia le tua o lea ua ava ai tu langa manuia o le tau e ui lava o na lava ele o ese ia lanu mu e lua ia ai fa aftai le li o na ua ia tatou lanu moli na e lua na ua fallinga mai wa amataana fai mari ese atu ia winga lolo wa le tau mai le tatou atunu ali tueng ia o le moni fa ma ni so nga mau ia wa le tanto update le na tuina tu le tunu le na tunu mai nei lima ma ve au e vole to ia se lanu mu o tulanga o savili o le foi se lanu mu o tulanga o lolonga e ai o lo fa marsia lava lapta ingo o le mamafo ti munga e matulanga o hafulingo o lolonga e ai na fo tuanga mo nga sami ma savili malolosi le wa lanu moli wa fa unga vai aso le na activate il tato lo sul fai tu la voide e ai fa ftaile tua le ua tatu tonu mai le nia so lo mal ni tai au le ua ia le sulu matango fiele la ia mama nei ai foi taui foi le lei ia wa ele sita mai titi a onga le fatua e nei e se mai ia na file fofuanga le sa fata ti al tatu tanga wenga wa onga ia wa na fia ia le na ai al tai au e fai sina fa le ton o le tala o le tau ia fa tai ni tau lo man wi ma nei
le tau ni tai au. Sai ai ia a onga na vavena toe tu ua le asoa nafi. Ia ona o le tūlanga wha le tono o le tau. Ai sa wha atu mulio ala wa fo i le sauleanga i muli nuu. I le no fuanga le i le whale o loa e veni le wha atawa i o fua onga. I le to o tele o mātua i le asoa nafi. Ia mo luno winga la ya ko a nga i maisi e wha atau o fua onga o le whanau. Ia po la fo uto e wha atau atu li si spare ta ilua ta i tolu a wai. E umai fol tau le term le nei ai mai se lava nei tu kamala ai ki fo inga ai umai fo yo ma sai o fa onga le fa kau e le a onga ma ko i pala e fa ya ko ya lu ko poko onga le fa vai fo i e ai ku sanga le o ka malo longa le alu ai mo el malai ia faile la kapi o fa onga ia ai manacho nai manuia le anga mai lunga le awal tele nei ta ya fai ma le lo sa lava papale ma lava le ono sai fatalo fatu ile atunu olo mafuta mai se fo ilunga o penga of so ta inga ile neita ya o ma lo lava ia sai fo le taimi o vai atu vala o lai e fai mai le atunu i New Zealand o lai le anga le tau ya la to lona winga ile na ta to le ia a fiel tu langa le o le fa le tono le tau ia wa le vai tau wale nei e mau ai mo meo ti munga ma meo savili malolosi. Ia o tūlanga na pe o na ia le tātou tāna o le tau. Pe o le ni tā ua e le tāna fōma e vai whanua sunga mai te waina. Le tuina mai lea o le pepa o whamtalanga e whamanino mai e fui. Ia se tasi wheo whanawlawe le tupu mai sauni atu. Tau lea lea. Tau lea lea le sfuru valu tau sanga. Fa peo ta e lenga ala tu a inga le na fa ia va tu foi fa fautuanga. Yoi. E tu salava peo le wa mai fautuanga foi e mo tu langa o le malosi o savili ia fautuanga o nga sami. Ia ai lo ia le lapta inga mo lo longa. Yoi. Ia lava ia tu langa fa tu pla ia mar malosi o ta fenga. Ai mai se lava i tu langa i o vai ia. I te tau lava i le tātou watu nuu ia nautangia mai fo i se whamatalanga a wai pei o le sa fesa le masani fo i ona whai ala tō porkalami. Ia o le whamanatu a le vaenga le wa o la tō ia ngafa ma le e le latou team fo i le rescue team. Ia tali atu i taimi o whaalawe lawe whaape nei. Ia o le ala na tūla i mai le whaalawe lawe i salua whata. Ia le ua mawale tino maliu ma i mawale soifua sia fo i alo le atunu ia ai o le fautuanga na to e tu watu yo au tafa ai mai se lava vai tau fa pe nei ia wa te lu ala to telefo ila to na nga i mai atunu mamau mai se alfa na fia e o ta ele le sami pe ta ele le vai ia o le taimi nei ia tato fa i tese ama sila to ai tu langa ia ona o le manunga ia o le saunga le mu o le soifua e kele aso ka ele ai kele aso la ia o ala ia ka ele ma e koe maua foi koe maua foi si ta elenga ai le to e maua se soifua pe a mau taimi fa pe nei ai awo matua tafe a ma losi tafe o vai tafe ia ole vaenga foi le mau ia e se atu langa iuta o lunga lawa tu maunga le a mata mai ai ia le vai foi le ia me se ala ia fatite inga la mai ala le vai le a sauni atu e se ale mana ia o le malu o le mele fai tai le nga o lunga lawa tu maunga le a mata mai ai o mato i palasi e ati no e ke le lo alte vi e saufa fo se pe pa fo se mele vai e wai ala le se foi le ia e tupu mel fala la ve fa mana tu mana ia foi le na mal tu ala no se ta tu antunu ia me se foi la o le tu langa foi le wa ta mai tila i te fia te lenga onga va ai kwa wa lo loko le vai le lumo le fale ia o lo le a kwa fa pisi mata a alo ai ia ai ngalo ai ia ni tu wala ia fa pe la ta alo ai lumo le fale ai ngalo ai te le fa ma ia tu la i mai ai pe ai o le fa to e fo ia onga le fa nau ile nei taimi o tau sang fo lua fe luas ful maleono ia ai o fa tuanga lava na ia ta to ma tua se i tau tuana ia ai mai se fo io nai fa na witi o lai tau sia ia ta to ainga ia wa man tua tau sang fo ile nte nei tu e le na tu la i mai le si fa la vela vele alu toto le fa pe o le
charger o le telefoni ua seʻi le telefoni alae ola le palaka lai pipii ai le mea o le fagamaa ia lea na alu atu uloa si alualu toto lea tago i ai pe na tuu e lona gutu foʻi lea lae faapea ia lae taaloalo ai ia lea na afaina ai foʻi lona soifua ia o tulaga uma faapea e matalai tatou ai maise taimi timuga ma taimi faaletonu o le tau lenei taimi o le tausaga ia o tulaga lana o le o fautuaga lava ia me se foʻi o le tuʻalalo ia e logologo pui alii ai ia lo tatou atunuu aua e tatou tele mafai ona tuma tetei taimi e tupu mai so se falavalave tupu faafuaseʻi ua e le mafai kako sa o le kala lesi koi ma me se kele iloa le silua se komi o lou lava le lumanaʻi kele iloa le me tupu na o le atua e silafia le me tupu kalaku ma le ma le isi taimi o i luma atu ia ai o fautuaga lava manuia le agaʻi atu o le fanau ia oga lenei taeao a fai foʻi gaua e saua poloka le auala ua fuatia le fai mai lae poloka i luga o le auala o lae ale momoli lona atalii le aʻoga ia taitonu ia aiua kaumoe loa ska mo fuatia langa le sa tiu telefone po ai fai le mu lava le on sai le se me la fia fusu ai lungo le wala kele ma lua ko fale a onga ke ua inga ka mai kiki le ko inga lu ifa fo mal ka vale ma fai mai ka mai kiki mai dad wa ngalo la penkala ia fa sanga ko ku lave lo ia mafaalongo le tatou tamaiti faiaʻoga ia faiaʻoga foʻi manuia ia tou tapenaga o lenei aso e ua aka le ali leo tuina e ua e aka isi faiaʻoga o le gofa makalagafia ia faamalo atu le ia liu tamaitaʻi faiaʻoga ia i lenei foʻi tausaga uae pe o faiaʻoga e lē feagai maalu ma fanau i le isi ono i tula i le aso atoa kaugu'u akua i faiaʻoga i aso la e o kaimi o kalaʻikiki a kua le faiaʻoga i luga mo le mea o le pegisiga hoʻi gale ma le vase kelē hoʻi le vase ia failoa le aʻoga taʻamilo alu i luga vase kusalaga oga saua le faiaʻoga mai vae le api nga saua kilo mo se a folinga o ngei ka amilo e fai ia lavelo male base ma fora ke le foi lo kaulua ia e fai a onga ia so lawa ese le saua ia o ma vai atu nai tamari tina ma tamasa fa pena ia o saua nga le o ke wa ka mai ia le atunu ia al taimira ne ia wa sal fasi o sal fasi wa on fasi ia alu le akoa le kinga o kamakiki ia momoli fai le afo il fasea ia o le sasana ia le anga wa ese taimi atu ese tupulanga fa mai le pese a eki fo le su wa ese tupulanga o maria ia o por pese nga fa me o aso la sa ave akokinganga vui au kupulanga kimingi ua ma pe ale ise ako fafafa ang fai ako ai le ise ako ai va ai le ke ia le fakanga o sol manga vale alu le ao a sola le fa me pese a eki o mai o sola sa fai ia me o fu vai a o nga foi ngai ia sola sa fai me o pa ka vale yo o fu vai pa ka vale foi a ke vinge mo mai ko o fu ai nga pe minga le ke a onga i o le a onga le fa Saint Peters le a onga katoliko sa fai mako au net pola sa fai le tournament ma le a onga le Saint Mary's le sa valal yo o funga sa ka alo ia so o funga ka o rampa ia po ai ele shorts kusa e su ia ka kinga lo ka rampa fa pa o vai fa pa o manga alenga le ia fai ia ko ir polo ma alanga i lo ko ir polo le mama ayo aka mai rosi ka kala e fa pia a fe a kwere iku ai se mama e con ise polo ala le fai mai o yanga con polo pa talo fati a rosi leva aso le to fe lo ai tal sia nai manuia lava oe ma manuia fo ila o mi pinko o le aso fiel nei aso tolu nei aso tolu February ia
Vai po ai uma ia po lato uma sa o lo fa mana tuina lato asoi fuele so Dwayne. Ia fa manuia tu tato Talofa Samoa tato por kalame fa soa neta ia ia uto mawani aso soi fu manuia fia male file mu ia ma ia sanga fa popo ele atuani si aso se tele molo to soi fu. Tato longo tawa fiafi ilungo tato ala ata le TV iva. Ia ole a fa pe fo nto e fa manuia tu ia soifua o malava o lato a fa pe o e le fa mna tu ina lo soifua le so po o se tasi o lo ainga ia ona e message mai le lunga o le 2AP Facebook page ia ole a wina tu ia tato fa manuia na tato por kalame o le longo le tawa fiafi le fiafi na nei ai manuia tele le nei aso Samoa manuia ia a onga al whanau, fa pia fori ngā luenga whaia onga li ima tamai tai, ia ai mai se fori le loa loa o le tātou atunu o lo whea ngai ma ngā luenga. Lava singa esi o whea ngai ma Samoa, i Samoa nei ma atunu e mama o lo mafuta mai lungo penga sota inga. Ia wha manuia atu tātou po kalame nei tai au mo o tō umalama, fa tai tu wein manuia fori wha awa wina o lau tiu te le malolo ai masi, ia tātou toi whelo ai sistai, fa tai. Ole nā pe o nā taulunga mai le tō whai a mausisi il tāntu porklame ia ile nei fo i tai au te toro ina pe i whawhianga musika sui whi filoi tā le iwa tātou tala mai le tio whawau maloa ni usila manuia tele tiu te mga luenga siu tātou antu no o ile nei fo i a solua.